Dobroveče, dobrodošli na prvo druženje na Lajni koje je zamišljeno zapravo kao druženje ljudi sa Twittera, Instagrama i njihovih pratilaca. Rekli su mi organizatori da sam ja od ovih s Instagrama bila najhrabrija, pa sam, nećete vjerovati, upala u ovo Twitter grotlo. Sa nama večeras, pa moramo reći, pioniri na Twitteru, Edis Pungas, Edis Ješarević, Adis Nadarević i doktor Kova, Emir Kovačević. Emire, dobroveče. Dobroveče. Pionir na internetu, ne samo na Twitteru, s obzirom da se bavim internetom i web publishingom negdje od 98. 9. godine, tako da mi je sad još malo po 20 godina u tome, ali eto na Twitteru vjerovatno zadnjih 10 godina. Radim razvoj, radim društvene mreže i social media marketing i sve vezano za društvene mreže i za smartphone aplikacije. Ja nisam pionir sam zadnji put bio 85. 6. kad me je primalo u pionire. Znači neki sam omladinac internetske scene. Prije Twittera ja sam bio aktivan i po forumima i po blogovima, ovako jedan sam od onih ljudi što baš imaju problem da drže taj jezik za zubima, pa uvijek se nađe neki kanal da se ta neka emocija, neka misao stavi ispolje i gdje ćeš boljeg alata za to od Twittera. Trenutno sam u zadnjih 6 mjeseci posvećen izvještavanju o migrantskoj krizi. Nisam klasični Twitteraš i nisam klasični neki, kako kažu, ovdje smo pozvani kao influenceri. Ne osjećam se ja lično kao influencer, ali vidim da neke stvari koje radim imaju utjecaje na ljude. Doktor Kova, čovjek koji je prešao put od kafane do maratona. Spletom okolnosti moja tadašnja cura je trčala i rekla mi je mogu ti sa mnom na trčanje. Rekao, hajde može. Pošto si rekao tadašnja djevojka, znači ona te nije u međuvremenu stigla kad si ti počeo trčati. Ja. Ili je trčala brže. Ili je trčala brže, šta se od toga desilo? Ma ništa. Mislim, šalim se. I vrlo si aktivan i na Twitteru, ali ne govoriš samo o tim stvarima. Vrlo su onako raznoliko društveno angažovani do sporta. Pa u zadnje vrijeme uglavnom bilo o trčanju. Priznajem, o Twitteru znam jako malo, ne pratim puno ljudi i nikad se prosto nisam pronašla na Twitteru, ali sam pitala koliko vi imate tih pratilaca i kakav je tu neki omjer u odnosu na Instagram. I onda ste mi rekli da je recimo neki tvoj 8.500 otprilike u Bosni i Hercegovini znači kao 85.000 kad neko ima na Instagramu, je li tako? Pa mislim da je tako. Da. Tu je negdje, s obzirom da ograničen broj ljudi koristi Twitter u Bosni i Hercegovini da uopšte shvata kako to funkcioniše. Svi kada dođu, sve ime to izgleda konfuzno. Treba mali period adaptacije, pogotovo prije kada je bilo 140 karaktera za tweetanje. Koliko sad ima? Ja sam ostala u tom vremenu. 280, više nego dovoljno. Sad možeš romane pisati. Sad mogu ja, da. Zato sad ima više ljudi. Da, zato ima više. A kad je zapravo u Bosni, koji je bio ključni moment, sigurno to Edis najbolje zna, da Twitter onako eksplodira u Bosni i Hercegovini? Pa mislim da je baš smo pričali o tome, da mislim da su protesti za matični broj, JMBG protesti. Da je prvi nekakva naznaka da bi Twitter mogao nešto, mogao dobiti taj neki, nazovima ga, utjecaj. Zato što se brzo širile vijesti. Tada je već je Facebook promijenio algoritam i kad nešto objavite na Facebooku, to traje. Da. A tada je hronološki imao Twittera na hronološki timeline i kad nešto objavite, to se odmah pojavi i već je tada došlo do nekog skoka. Onda su došle poplave i protesti i tada je doslovno eksplodirao Twitter sa korisnicima jer su prve i sve informacije zapravo satima prije nego što ste i mogli čuti na televiziji i na radiju, bili već na Twitteru. Riđabrke, kako je živjeti na mreži uopšte? Koliko ti odvajaš taj stvarni i virtualni život? Koji je sav drugi svijet, nekako se živi. Gdje je telefon, tu je Instagram i Facebook i Twitter. Kad nema ništa da se dešava, onda sjediš, pratiš vijesti, tačno čovjek gleda ima li išta da ga isprovocira, pa da se oglasi. Mislim, a ne može to suncu, cvijeću i proljeću? Ne može kod Twitteraša suncu, cvijeću i proljeću? Sjećaš se projekta koji smo pokrenuli, onda ovo je BiH. To je bio super projekat koji je baš bio sunce, cvijeće, turizam i to je... Kako je prošao? Pa bio je odličan. Mislim i danas ljudi koriste taj hashtag. Evo ja znam kada je u pitanju Instagram, ukoliko želiš da se ozbiljno baviš, da to svi izgleda kako treba, to oduzima neko ozbiljno vrijeme. To je kao neka radna obaveza, kao pravi posao. Pa recimo,
Ljetos ove godine sam znao izbacivati dnevno 50-ak tweetova, imao sam i vremena, inspiracije. Jednostavno uzmem telefon, ne ispuštam iz ruke, samo mi neke misli na umpadaju. Registrovao sam akaunt još možda 2012. ali tek sam 2015. ili 16. aktivnije počeo twitati, bacati te komentare i onda je to ljudima privuklo pažnju i stvarno je rast bio eksponencijalan i sad eto, trenutno imam, činim se oko 9.500 pratilaca, što je u Instagramskoj računici 9, s obzirom da mi je lična karta, opštini centar, to je znači 950.000. Pa da, pa u najvećoj opštini, to se računa na to, ja dodala još nekih 50.000, mislim, da, naravno. Je li bilo nekih situacija gdje stvarno možemo reći da je Twitter zajednica bila ta koja je pokrenula i završila neku priču? Pa mislim da je najpoznatije priča o trotoaru. Dobro, da. Znači, niko tu nije... I to u općini centar. Danas se dešava slična situacija preko puta tog trotoara. Doslovno 30 metara su napravljene jedna stepenica koja košta 15.000 maraka. I eto, iz nekog razloga se nije se napravila nikakva frka oko toga. Da, ali dobro, činjenica, evo... Mislim da je trčanje isto tako dobilo na popularnosti upravo putem Twittera. Pa sigurno je. Humanitarne akcije isto tako. Puno humanitarnih akcija, puno toga se dešava, nije baš jer u vrlo kratkom periodu, doslovno za par minuta možete okupiti par hiljada ljudi, ako se okupi pravi krug ljudi koji gura neku stvar. Svi smo se složili da ne želimo sebe zvati, kako bih rekla, influencerima. Ja mislim da je to ono što smo rekli, da je to zapravo izraz koji su izmislile agencije, jer to treba negdje upakovati u nešto. Da, kad su mediji u pitanju, čini mi se da su kolege Sen1 i Al Jazeera najviše doprinijeli tome da vaše tweetove zaista ljudi vide i na televiziji, jer često ste njihovi gosti i oni sami tweetaju, većina njih, ali i vrlo često prenose vaše tweetanje. Sada može li influencer, može li čovjek koji je na Twitteru, kako se zove, Twitteraš, može li to postati zanimanje uopšte? Ne može. Ne može? Ne može, kod nas ne. Svi mi imamo sada hiljade kontakata ljudi, što god želite da uradite, možete uraditi. Možete naći bilo koga želite u Bosni i Hercegovini da vam radi šta god hoćete u par koraka. Mislim da je to jedna ogromna vrijednost. I ti svi kontakti koji se ostvaruju, da nije sve baš u onoj varijanti da vi objavite nešto, naplatite, nego ima neka indirektna vrijednost koja se ostvaruje kroz to. Tako da nije posao u tom smislu, evo na primjer, meni je sad postavio posao. Nije mi to direktno, ali mi je omogućilo da kroz to dobijem drugi posao kojim se danas bavim. Zarađuje li se? Da li ti bare možeš zaraditi neke ozbiljne pare zato što promoviraš zdrav život? Ne mogu ozbiljne, ali sam ostvario poslovnu saradnju sa Kulin sokovima, Brčko plod i njihov... Super, domaći brand, divno. Da, oni su mi bili sponzor za maraton. Ja sam se njima javio na Twitteru. Kolega Ređobrki je izreklamirao, tako sam čuo za njim, pa sam im se ja javio, pošto sam tad jako puno tweetao, imao sam mjesečni reach skoro 2 miliona ljudi i ja sam im predložio neku poslovnu saradnju da ja svoje treninge, trčanja objavljujem na Twitteru, na Instagramu, a da mi oni plate za to. I onda smo potpisali ugovor do 31. marta i sad na svakom treningu i na utrkama ja nosim njihov logo i to. Ako bi napravili tweetove kao što su na Instagramu, oni sponzorirane postave, da bi nas odmah ljudi otpretili, niko nas ne više preti. Mislim, još uvijek nisam donio odluku da baš za nekoga konkretno radim. Da li mogu influenceri, twitteraši, instagrameri uzeti dobar dio tog medijskog kolača? Moramo reći da već uzimaju, ima djevojaka koje danas već mogu vrlo pristojno živjeti od toga. Pa naravno, trenutna je situacija da su mediji kod nas zakasnili u cijeloj digitalnoj revoluciji koja se dešava. Oni nisu očekivali da će se baš ovako to sve dešavati, prilično su zakasnili. I ko iole razmišlja o marketingu, prije će investirati u nekog par ljudi koji su prilično popularni na mrežama, bilo na Instagramu, Twitteru, Facebooku, nego što bi trebao platiti reklamu u nekom časopisu. Niko neće čekati magazin koji će izaći za 7 dana. I mislim da je zapravo pravi smjer da ljudima olakšaš pristup digitalni magazin. Znači, ne ni portali, postoji treba... Sad smo u nekom periodu krenulo se sa iPad magazinom nekakvim, pa je to zastala, ali tu je negdje neki period, tu će se otvoriti neka prilika u narednih par godina kad će to tržište eksplodirati.
Mi smo zemlja u tranziciji na svaki način. A ne samo mi, nego uopšte. Samo čekamo tu eksploziju koja će se desiti. Ali Kova, ti ostaješ na Twitteru, dakle i te klijente potencijalne buduće čekaš na Twitteru, nećeš prijeći na Instagram, aktivirati se malo više. Na Instagramu sam ja, Twitter je glavni, barem još uvijek. Da. Kod vas, da li ostaje i dalje Twitter ili Instagram? Pa šta ja znam, nekako... Jesi li obojica na Instagramu? Pa mene kad nekad pitaju zašto Twitter, ja uvijek kažem nisi bio dovoljno lijep za Instagram. Drag mi je onaj kvalitet koji imam na Twitteru. Instagram ipak šira i masa kao i Facebook. Ima dosta Twitteraša koji popularnost na Facebooku razvijaju paralelno sa Twitterom i onda to se prelijeva ovam na Twitter i privlače i nove korisnike. To se, ne znam, ja nemam dovoljno ni vremena ni živaca da se nosim sa komentarima recimo na Facebooku. Što je više ljudi, to je više ljudi koji žele u interakciju, a ja gazim 40 i nekako se nastojim riješiti ljudi koje vučem cijeli život, da stičem nove. Twitter pruža šansu da se jednostavno ispali ono što se misli u tome trenutku i onda je dobra ona stvar o ograničenju. Meni je bilo krivo kad su povećali broj karaktera sa 140 na 280. Jer tu idu neki mali komentari, stvarno nekad ti komentari budu tako jezgroviti i ništa mi draže nije nekad neko svojim komentarom prekuca moj tweet. Bili ste kod Emile i dešava se na N1, dešava se jedna nevjerovatna stvar. Eksplodira Twitter, zašto su bili oni, a nisu bili drugi Twitteraši? Pa ljudi moji, zar kod vas postoji ta vrsta sujete? Zar to nije namijenjeno samo nama sa Instagrama? Nije izgleda. Nije, jel da? Jel vas to malo iznenadilo? Evo, Muamere, da li ste čitao te tweetove? Jesam, ali mene pravo iznenadilo uopšte da se ljudi bune oko toga. Da, nevjerovatno. Da. Mislim, nije problem staviti svoje mišljenje, da li si na Instagramu ili Twitteru, to je dvije različite stvari, ali ako imaš svoje mišljenje, izneseš ga i možeš komentarisati, naravno, ako ti se ne sviđa, možeš ga izignorisati. Naravno. Ali meni je jako bilo zanimljivo koliko se ljudi, da izvineš pod navodnicima, da kažemo, upale oko nečega. Zašto smo naše tvorice gostovali uopšte na televiziji? Bila je i Viber, kažu, grupa u kojoj se raspravljalo ko je trebao gostovati. Sve su bili Twitteraši, pa potpuno nevjerovatno, čovječe. A mi smo onda jednu lijepu stvar rekli. Bilo je, upućen mail je bio 300 ljudi i jedina četvorica koja su smjela da se pojave na televiziju smo bili na... Pa jel vi mislite da večeras nisu zvali neke mlađe i zgodnije influencere od mene, nego sam samo ja pristala, pa mislim. To vam je uvijek tako i koji mi je kriv, kako da vam kažem. Hashtag pa jes. Uradi bilo šta i zvaćete se 5 televizija. Mislim, u čemu je poenta s tom televizijom? Ne znam, ja sam uživo gledajući tu emisiju i izvezali smo se baš i komentarisali stvari na lajni. Vi kažete sve, da li ste nekog spominjete influencere, pa vi kažete da su to izmislile agencije. Možete li svi nekako pokušati da mi kažete šta je tu influencer? Različitih nekih influencera po temama ima, možete li nekako pokušati definisati? Da. Doktor Kovač, ti prvi? Pa evo, recimo, za mene influencer, jedan fotograf na lajni, Sarajevo Blues, ne znam jel ga iko prati, genijalne slike pravi, recimo, ja bi zbog njega počeo učiti o fotografiji. Eto, to je za mene influencer. Da nešto načini. Da. Ja ne znam, možda par ljudi koji su na nekom globalnom nivou, koji pratim vezano za informacije, recimo. Mene interesuju informacije nekve, pa onda ima par ljudi od kojih možete dobiti informacije u prvih par minuta od dešavanja. Eto, na taj neki način. Ja se i dalje ne slažem s tom idejom. Ja više gledam na, nisu to influenceri, nego ljudi od koji dobijate informacije, pogotovo na Twitteru. Znači, to je kao neki mediji. Mi sad gledamo, mi smo malo, živimo neko razmišljanje u nekoj kutiji, da je mediji, novina, kuća, neka zgrada, ono više to nije slučaj. Meni je stvarno taj naziv influencera nešto mi ne godi, ali ljudi su me znali vrijeđati gorim imenima u životu. Ali evo, na primjer, zadnjih 6 mjeseci sam primijetio kako mediji slabo pokrivaju migrantsku krizu u Ukrajini i otvorio sam tu priču za sarajevske medije i nakon toga bilo je bezbroj poziva, imaš li kontakte u Ukrajini i neki drugi mediji su htjeli onda prenositi neke priče koje sam ja obrađivao su išle tako dalje. Tako da prihvatam neku vrstu tog influencerluka
u tom kontekstu. Ta je tendencija ponovo na nekom svjetskom nivou, barem kad je Instagram u pitanju, da se klijenti vraćaju mikroinfluencerima, zato što su prosto shvatili da ljudi koji imaju 250.000 pratilaca pa nemaju nikakav utjecaj, da njihov proizvod više neko neće kupiti, jer bukvalno u jednom danu promoviraju 50 proizvoda, sve je postalo čisto reklama i da se zato vraća, posao na ljude do 10. Ja radim u beauty industriji, na društvenim mrežama i susrećem se s dosta jer ti su najpoznatiji, generalno iz parfemi, šminka, moda, I tu se recimo slažem, jer tu postoje nekakvi influenceri koji mogu utjecati na nekakve prodaje i ono što je meni zanimljivo, što, na primjer, vodim neke društvene akaunte od kompanije na različitim društvenim mrežama. Objaviš na Facebooku, dešava se nešto onda objaviš na Instagramu post o nekom brendu. Taj brend, ako si prekršio neka pravila pa si malo objavio prije nego što oni dopustili da se objavljuju recimo neka fotografija parfema konkretno, u roku od 5 minuta te zovu iz centrale kao što si objavio to. To stoji dan na Facebooku, stoji na puno većim riču. Ja imam utisak da je brendovima, velikim brendovima, recimo u beauty industriji, lakše je da prate putem hashtagova na Instagramu i da je njihov algoritam takav da njima lakše da uprate to nego što im je to na Twitteru ili na Facebooku. Na mene taj influence imaju ljudi kojima vjerujem. Mislim da se nažalost danas u svijetu Instagrama previše stvara te neke prekrasne slike. Mislim, kako da je uljepšam, ja živim u Švrakinu u naslijeđenom stanu i šta ja sad trebam prikazivati sve okolo, pa ja moram ljudima pokazati kako ja naveče u danu kad me proglase za jednog od influencera godine, kako je već bila titula, ja tu noć čoveče sjedim sama, usisavam svoju kuću, mijenjam filter i slično. Najbolji moji influenceri koji su kasnije nosili moje cekere torbe su stvarne žene. Žene koje vide jednako druge u kancelariji, koje vide na fitnessu, koje vide na nekom eventu, naravno i neke od kolegica influencerki i recimo, ne znam, Severina koja je neprikosnovena, opet se sa tim uticajem, sa tim influencerom ne može niko mjeriti, jer u trenutku kad je ona objavila moj proizvod, ja nisam prosto imala tu količinu koju bih mogla prodati ženama koje su naručivale iz cijelog regiona. Ja bih samo iskoristio influence da uputim apel poslušatelju toplih i hladnih napitaka. Ako može da pripazimo i sponzora jedan Red Bull ovdje. Da, ako nije problem. Da. Igrom slučaja i baš sasvim slučajno sam postao ovo influencer, jel? Novi mediji su i Instagram, i Twitter, i Facebook, i sve su to mediji. Moj cilj putem Instagrama jeste da se ljudi zabave, da se smiju, pa i ako će reći da sam blesav ili budala, ok, oni su se nasmijali, bilo im je dobro. Ja sam neko ko dolazi iz agencije. Pitanje moje jeste, evo, u mojih 12 godina koliko sam u marketingu, a imam puno klijenata, preko 90 s kojima razmijenim mjesečno neku fakturu, još nisam doživjela da mi neko traži Twitteraša. Evo, ja forsiram Instagram, ali naravno ne ove koji reklamiraju sve i svašta, jer im ne vjerujem. Mohamed je jedan od kojih koristim za Wilkinson, recimo, jer ima bradu. I što će čovjek koji koristi Wilkinson, misliš čovjek koji ima bradu, što će im Wilkinson? Meni treba. Evo, objasnit. Kako se vi reklamirate, kako dolazite uopće do klijenata i kako zarađujete? Najčešće su to u mom svijetu kontakti sa organizacijama i sa medijima, konkretno. A bude i nekih firmi koje se jave i upravo to želim izbjeći. Preporučujem samo stvarno, baš ono što Samira kaže, kredibilitet, integritet i povjerenje su tu ključni i jednostavno nikad neću preporučiti nešto što stvarno ne bih koristio i dosta tih proizvoda ću preporučiti i bez ikakvog interesa, zašto da ne? Ako imate nekog koga prati 10, 5, 2000 ljudi, nije ni to zanemarivo, znači 2, 5, 10, 20.000 ljudi, bitan je kvalitet pratilaca. Jer ja znam kad nešto objavim da će to vidjeti urednici većine medija u Bosni i Hercegovini, njihovi novinari na terenu i nemam problem bilo koju priču koju nađem plasirati. Za svaku priču može se naći medij i zanemaruje se recimo kod kompanija ili marketinških ili direktno proizvođača, zanemaruje se taj segment. Jer ako neki
hajde pod navodnicima, influencer, na Twitteru nešto napiše, to će vidjeti 10, 15, 20 stotina ili nekoliko stotina ljudi koji svojim mišljenjem kreiraju, ako ništa, onu okolinu oko sebe ili put medija, tako da ja mislim da se stvarno vrijedi i oglašavati na Twitteru, jer na kraju krajeva, ako čovjek ima 1 milion impresija na Twitteru mjesečno, znači da ima i publiku, ima i preglede, ali među tim pregledima su jako veliki broj ljudi čija se riječ u njihovim sredinama pika. Kako vam je bilo večeras na Lajni? Meni je bilo super i hvala Ajdinu što me zvao. Zanimljivo. Mislim da bi trebali češće. Ja sam uživao, drago mi je da je bilo raje i da će se vidjeti video će biti online, jel, moćemo mahati rodbini. Pratite Life Ba, vidimo se opet. Ja bih da pohvalim ove ljude koji su večeras u operi. Hvala vam, stvarno ste divni večeras bili. Što ti utice? Publika opere. Da. A sada Helen Neisser će nas počastiti sa jednom pjesmom, a nakon toga sjajni Audio in Function. Si moj narod, religija, nacija, moja politika i generacija, jedina država i okupacija, klub za koji navija i reprezentacija.